Jumpa di video ki subscriber bat ki viewers jong kan ke channel Sport dan Diaries te sa season 4 ngini page biang ni kita ki list lan ki kerteng jong ikan dit ki bayo ban lej puli MBBS jong ka Jilla Meghalaya Langbaka State Government Quota te ka don ka jing thormur na kaliang ka office ko Health and Family Welfare Department ne nang no tip show te ha ka first list ka don ka jing bakla nam ta ki UR open category but haka khase jite kategori ki bayo hemak claim rung haka UR kategori bat entah tena ka tu kajing yu beda te kajing ujor nakaliang MLA jong ka maulai ba bright star bat nakaliang juga ke SURU kala ujor ikini kerteng ki ba kim dabyang bhai kot kisla ba kidai napok Meghalaya te nalor kata kajing ujoru te kamdon kajing kalai kajing kala kalong ba syukiu no tagi tu khasi syaka open kategori tang ba amdon badu wei ma kini ki UR open kategori ru umdon badu wero teng ne page menta te kasit ru kanang duna susu page keong ba kasit kedi mendon khandai phunyo haka first list kidon khandai puar menta haka second list pat kidon khandai phusau nang ja susu sa laiset khandai phusau knipsan khan udu phunyo sa laiset nang ja susu te yang ne page menta ta kane kadai ka revise list mo penmi menta ka singhi 4 September 2023 teng ne page katang Teknik dijuhi Bhumika Mehbub Monimul Ayush dijuhi Muhammad dijuhi tek bakiu kini arngut kini napok khasi jentia kategori kiu no shaka open kategori Aidamon khongsi dalang kisum berthong kiu no itu biang teh ka first list dan khadar menta pen kiu no khat saw te kadai ka jingle khnang ne ka jembakala ne ya kata ngimtip ya kata tengin ya page biang to katu ka biang lakiu no khat saw kini kumjuhi kinam kala ki kala kalong ba kiu no khasi arngut syakai open kategori te sahang ne ka waiting list open kategori kan kumju umdon jing FRA to hang ne bada te hang ne haka name of candidate for MBBS under khasi jentia kategori ke ga jing bakala beng nang ne ngan sapun iya bhi ta ha ka tu kalis kabarem sa check na to ha kalis kabarem remno I hadu live upra Nama hakali seberem du live fra khasi jentia ine IPWD don 1 lagajong te hakan new list pada pilawan page yang tu hakan new list pada kumno I no live nyau kini khasi jentia plus live fra bad ine IPWD kata rom su thaushu takamut ba ibakiu iyo tang iwe marna kini kin rom kan wanno arngut lakiu sejrong tena ka live fra wanno live pendreu te ibakiu hakane ka khasi jentia kategori ikiu tang iwe ita idei Asia Kharhujon naka waiting list ikiu no sejrong te mutba ilong balai fo nyau mutba live prano ine IPWD hakalis kabare benda ine dei 1 PWD kategori te katurum stu thausu mutba live prang tu ta kine kumjuhi nagasan hierno syakasau onom kiu su extra okay dan nagi garu kategori ru don gajeng wakala nagi garu kategori ru haka tu list ke baningkong don tang live nyo haka second list menta badel adon live fra te kine ru kene kumjuhi nagasan chakasawi nom kala okay te kine hapo bade kine kumjuhi kine te kasit hangne barok kalong kumno kan long kumne gaina khat saw open kategori plus live fra kasentia plus live fra garu plus R plus R kini ki S order ST bar order SC te live fra new pendreu new fra khandai pho saw ngut hangne ngut ba nang ja biang salai sit te shei ta kilai sit tengine pe jaga galis ke bare ma te shon po kata ngan shu pen tip hangne ba gitu ki bala sha select biang kila extend biang katarik sekan mau la extend ya gadit Selected candidates for the course are directed to report to the Health and Family Welfare Department, room number 502, additional building, Meghalaya, Civil Secretariat, 5 and 6, Murba Kadela Shai, Blashngi, 5 and 6 of September 2023, before 5 p.m. for acceptance of the course. Kenal, sa le kabaran kam, sa download ya kata ka bon, napo ka website Meghalaya, meghealth.gov.in, dan meghalaya.gov.in. But lada pimpo ya kita gisan bandriu, Murba, kinsa yo no da kiwi kepada candidate. Sekan mau kata, okay, tengin po ya kene kabare mo ngan pen EP ya kata kajeng bakala
cái mà cái là hàng này cái lòng hàng này đàn khát ar là kêu sẽ khát sao itu kawai te kini oke kini là kêu sẽ jorong arngut oke là kêu arngut hàng này đàn life of pra te là penhiar nó saka life nhiều life of pra ipoi life of pra no ini IPWD candidate kemudian baik kêu tang ini Asia khar hujon kêu hàng tây kata kawai dan sanakaru kategori baik hàng này don tang live nhiều IQ no ini waiting list kat chan sejarong long no live pra teranyang ta barok dibiang kumju te nakaling ke suru kalau ujor igini kerteng kibade ka open kategori majority na gini klaim biang ikot isla te nakaling ka face government of Meghalaya health and family welfare department kampat ajing TPH phang gini laki biang ikot isla ne komno klaim ajing TPH te đây là cái liên cái xíu cái lạp hạ chừng thọ bàn nhựa chừng sai nằm tay cái này bật lạp quát rút thì chừng tiếp nằm tay cột kisla bật khăm biếng khăm nhựa chừng sai ha thế cái tập đấy mình sẽ page bắt cái bàn giờ hadin thế cái này đây cái ta cái revise list cái bật lạp phân mi na khandai phu arsit ka kêu sa ka khandai phu sausit bật cầm don ino rồi badu su kêu na ka waiting list sa ka masya selected list etang ini jepedip publish one